Tatou Tapua'i I le tua. Amu ia I lātou ua nonofo I lo fale. Lātou te vivi I pea I a te oe. Tatou a mata I le talo. O nganga pa I ai. A fio mai la ua fio e te taitai I le nei Sauniga. Whapa ia mai I a te I mātou. Ina ia mātou o na whaita wina a wāwhionga pa ia. Laulau wina lau upu. Te talo. Ma pepese I o vi inga e te tauai. O leo la mātou nei te talo. Ma mātou te tare tonu. O oe o re whāwhifonga te talo alofa. E tu mau mai pelawa oi a te I mātou. I le suafa o Yesu Keriso. Le alii ma le whaola. Amene. Tatou vivi I atu I le atua I le pese ua Sauniga.
Whātuatuanga wha apostolo, ngangana wha Samoa, male ngangana wha Peritania. Ua o whātuatua i le atua le tamā, o le ona le malosi umalava, o le na whaia le langi ma le lalo langi. Ua o whātuatua fo i a Yesu Keriso lo na alo e tō tasi o lo tātou walii. O le na whanau e le anganga Paia, na whanau mai i a Maria le Tapua'i. O le na puapua ngā tia i le pule a Pontio Pilato, sa whasatau roina, sa maliu, sa tanumia, na o ifo i seoli, o le asatolu na toi tū mai aina i e uoti, na awhioa e i le rangi, o lo wanofo o ia i le tū tamatau o le atua le tamā, o le e ona le malosi umalava, o le atoe fio mai o ia e whamasino i e ola atoa mai uoti. Wa o whātuatua i le anganga Paia, wa o whātuatua i le e kāle sia Paia e awhi ainu uma, i le mare mawhitanga le au Paia, mare wha mangaroina o ansala, mare toi o mai o le tino o tangata, i le mare ola e wha Amen. United Church of Christ, statement of faith in the form of a taxology. We believe in you, O God, eternal Spirit, God of our Savior Jesus Christ and our God, and to your deeds we testify. You call the worlds into being, create persons in your own image, and set before each one the ways of life and death. You seek in holy love to save all people from aimlessness and sin. You judge people and nations by your righteous will declare through prophets and apostles. In Jesus Christ, the man of Nazareth, our crucified and risen Savior, you have come to us and shared our common lot, conquering sin and death, and reconciling the world to yourself. You bestow upon us your Holy Spirit, creating and renewing the Church of Jesus Christ, binding in covenant faithful people of all ages, tongues, and races. You call us into your church to accept the cause and joy of discipleship, to be your servants in the service of others, to proclaim the gospel to all the world, and resist the powers of evil, to share in Christ's baptism and eat at his table, to join him in his passion and victory. You promise to all who trust you forgiveness of sins and fullness of grace, courage in the struggle for justice and peace, your presence in trial and rejoicing, and eternal life in your realm, which has no end. Blessing and honor, glory and power be unto you. Amen. Tatou te talo. E Paia oe e whaavavau lava lo mātou tamā. O le atua lava oe o le vavau sa ia o atu lava i le whaavavau. O le tamā o le alofa, o le alii o le filemu, o le pule a wao lea i le langi ma le lalo langi atoa. Whawhitai i le atua lo mātou tamā. O wale nei tai au, wa ato atoa o na ua whaia e la ua whio i lau whinangalo. Whawhitai mo Yesu Keriso. Na la asia le nei aso i le Manuia. Manuia i la ua whio. I le mafuta mawhana mai o le nganga Paia. E whesoa suani lea i a te i mātou. Whawhitai i lo wanga alofa ma lo wanga le lei. Le au, le nei o mātou na au lia mai. Mātou te vivi i atu ai, ma si i atu ai o le mātou whawhitai i la ua whio.
Whawhitai wa e te tala pui pui o le langi. Wa e langona mai lo mātou tamā. Le whainga lotu a lau whanga. I lea whatawhai taulanga ma lea whatawhai taulanga. Whawhitai lo mātou tamā Paia. I le lofa tu noa la au fio. A vea i mātou mau whanau lo mātou tamā Paia. E vi ia oe ilo wanga lofa mareanga ni lei. Wai lei lava se taso i mātou e leo whatamala i ai o lau tausi. A walo walofa muti vale. E vi ia lava oe e whaava vau lava. Whaftai ilo mātou tamā. A walo walofa maruwanga ni lei. I mea i ai e tausi ai o mātou ne tino. Mau ai e mātou o le malosi. Whawhitai ilo wanga alofa maruwanga ni lei. Le sami peo na ai o i mātou. Whaunga ina foi i mātou i malanga inga. Le atua alo mātou tamā. Vi ia oe whaapa vau lava. Whawhitai le ea o mātou mana waina. Le vātea tea o whaunga ina foi ilo mātou tamā. Whai malanga atu, whai malanga mai. Whawhitai ilo wanga alofa mareanga le lei. Le lei o mātou tau li maina. Le lofa tu noa o la amo fio. Le nei wa e tai ai a te i mātou. I le vau mua o le lofa mareanga le lei. Whamnu i la amo fio. Iau ngā ruenga ni lilolo mātou tamā Paia. E te mafuta mai a te i mātou. Taimi o le fia. Ma le taimi o le wha noa. Le tualo mātou whaafafonga te tāloe. Whaafatai i le loa tāua wa e whai mātou o le nei lalo langi. Whaafatai a walo tupu tālau lau pe lavalo whiringalo. I ola tupu Tapua'i i le alofa mareanga le lei mai lawa fio. Whawhitai mo matua. Le lato ngā ruenga whitai le au Atua maripo. Le tausi aina o lau whoa i peo na lato. O na tangi atuai i lawa fio i le tuaso ma le tuaso. E vi ia oe lo mātou tamā. Mauai mātou o le nei awa noa. E wala awa tuai i le suafa o lawa fio e awala atu i a Yesu Keriso. Wai mātou sa le mawhai. Ona sa pongi sa o i mātou. Le marama lama ua sasulu i te tonu i a te i mātou. A vea le mata iala i te tonu o mātou loto. A vea le mawhaavai mausali i te tonu o le nganga. Ina ia mātou o na whaalongo. Ma vava ai i au ngā ruenga whātau nuina. Ia te i mātou lau whanau. Ai whawhitai i lau fio. Wa le na o i mātou wa i loa oe lo mātou tamai le lofa. Whapena fo i a te i lātou. E le o i loa oe le nei tula. Le lofa lea mareanga le lei. Mātou te mawhai lo mātou tamā Paia. Ona oe o le tamai le whaitama whapito. Ai te alofa i a te i mātou e te tusa lava. Pei ona e alofa i a Yesu Keriso. Le atua alo mātou tamā Paia. Alofangia o mātou nei mana onga. Le ola ma le malosi mo na i o mātou mātua. Nesi wa whafua loa alo lātou seifua. Ai mātou te wala au i la wa fio le malosi mo lātou tino. Nesi fo i le tua alo mātou tamā. O sai tia i lātou. I mai ngase whainga tāo le tino. Alofangia whasa o loto i lātou. Mātou te talo i le nei tu la. Alofangia le to tele o tangata i le nei tu aso. I lau wha malolonga, i le wha mai senga.
a wāre malanga le maliu ma le oti. Wha atua toa e la ua fio i la tau i le file mu. Ia vi ia oe wha pavau lava. Lo mātou nei tā mawhai e le lava. Ai mātou te wha moe moe i la ua fio. Lo mafuta mai e mawai e mātou. Le atoanga o le nei Tapua'i lo mātou tama. Mana tua sa moa. I lana whainga malo i le nei vai tau. Fua ia te i la tau le malos. Mai lava i le ao le malo. Pale mia. Ka peneta ma le pale mene. Nofo mamalu fo i o wha msino. E le ngata i le alo mātou tama Paia. O au na te tofi lo mātou wali ie. Nu umala alafanga. O matai wa whae i ai o lo suafa lo mātou tamai wha unga. O le alofa malau pui puinga lo mātou tama. Le tua lo mātou tama Paia. E siti atu i la wa fio le whainga malo tutu i la mamanua. Mai lava i le kovana lo mātou tama. Male pulenga. Alofa ngia ro lātou tā mawhai. Wha Manuia manua manan Tapua'i. O no umala alafanga. Ia iai la ua fio. Pui ia te i lātou lo mātou wali ie. I le lofa mareanga le leio oe lo mātou tama. Fia maua i mātou o le malosi. Fia maua fo i mātou le atamai mai ate oe. Ia susulu pe lava i taito tasi ia te i mātou le atamai. Ina ia mawhai ai i mātou. O na ngālu lua i marwhae tete. I le vāwhea loa i malawa fio. Ai le ngata i lea. O mātou tua oi. Lo mātou tamā Paia. Tofu lava i mātou me mana onga. Nisi o le whanau e le oiloa lawa fio. O le tangi le nā le mātua i le nei tai au. Nisi fo i o le whanau, wa le iloa o mātua, alofa ngia lo lātou tangi atu i ate oe. A whai lo whininga lo whaia i lawa fio, fusia whātasi i le Manuia, vi ia oe e wha wawau lava. Le tualo mātou tamā Paia. O se ma wha le tonu. O mātou o na whai i le i tuaso, ma le i tuaso. Whamangalo mai i ate i mātou. Alofa ngia i mātou i vai inga tai to tas. Le tualo mātou tamā, mātou ti tari tonu. O le maliu ma le toi tu o Yesu Keriso. Malona toto, lava lea matatoe o lai o le tangata angsala. Le tualo mātou tamā. Whamangalo mai le vāo i mātou ma le tauseina o la waloa tāua. Le vāo i mātou mau au amna tofi. Le vāma e ka le sia. Ai maise i la taulo mātou tamā i le wheiloa i le lofa. Mai i ate oi. Alofa ngia lo mātou nei vā i la wafio. A vese mai o wha le tonu. Whama māo mātou nei lima. Alofa ngia i mātou lo mātou tamā Paia. Le atua lo mātou tamā. Whamangalo le lalo langi. O nese foi ua whai i langi o le wholaunga. E le oiloa la ua fio. Ianga le lei la ua fio. Le atua lo mātou tamā Paia. O le ala mātou nei te talo. Ma le whātua tuanga ma le wha moe moenga. E ta oto tu pe lava i luma o la ua fio. O wa o la ua fio. O le tamā o le alofa lea mareanga le lei. O lea la mātou ne te talo. E au walatu i a Yesu Keriso. Lo mātou walii. Ma lo mātou whaola. Amene.
Tatou vivi atu I le atua I le pese o Sauniga. Whaitawina o a whionga Paia le Atua. Ngana wha Peritania. Whaitawina lea e kawena kais. Milosi lalo ulu. O sui o lea o ngā sā mairis tete o North Dakota. Whaitawina o a whionga Paia le Atua. Let us hear his word. One day as Jesus was standing by the lake of Gennesaret, the people were crowding around him and listening to the word of God. He saw at the water's edge 2 boats left there by the fishermen who were washing their nets. He got into one of the boats,
the one belonging to Simon, and asked him to put out one little from the shore. Then he sat down and taught the people from the boat. When he had finished speaking, he said to Simon, "Put out into deep water and let down the nets for a catch." Simon answered, Master, we've worked hard all night and haven't caught anything, but because you say so, I will let down the nets. When they had done so, they caught such a large number of fish that their nets began to break. So they signaled to their partners in the other boat to come and help them, and they came and filled both boats so full that they began to sink. When Simon Peter saw he fell at Jesus' knees and said, "Go away from me, Lord, I am a sinful man." For he and all his companions were astonished at the catch of fish they had taken. And so were James and John, the sons of Zebedee, Simon's partners. Then Jesus said to Simon, "Don't be afraid. From now on, you will fish for people." So they pulled their boats up on shore, left everything, and followed him. Those are the first before reading the Bible. Let us. Oh, there's one. Okay, done. Bye. Mom, you think? Mai le whenga inga whau. E whangali alu kāra ma tā upu e lima. Whai tawina re whai ipu mua e whangata mai i le se wholu maritasi. Ua tua Yesu i le au vai, i le vai o Kenesareta. Ua whetu leni mai fo i le motu o tangata i a te ia. E whaalongolongo i le awhionga a le tua. Ona sila fia le e ia, wa e lua ua tosoae i le au vai. Ua ese ai i le au whaiva. Ua tā lātou upenga. Ona maliu wa e lea o ia i le tasi vaa. O le vaa lea o Simona. Ma whaatonga atu i a te ia. Ia whaa iti atu le vaa nai le au vai. Ona nofo le o ia i lalo. Ma o atu le vaa. I le motu o tangata. Wa uma lana launga. Ona whetalai atu le o ia i a Simona. I nā tu atu ia i le loto. Ma tu i whaai au tau penga. E mauai ni ia. Wa tali mai Simona i a te ia. Leli ie. Ua atoa le po. Ua tinga i nai i mātou. E le ai ni mea ua maua. Aona o lau whetalainga. O te tu uifo ai i le upenga. Wa uma ona lātou whai o le mea. Ona lātou si o mia lea o le awia te le lava. Ua māsae lo lātou upenga. Ua lātou ngeno neno atu foi. I lātou i le tasi au wa. E o mai e whasoso ani i a te i lātou. Ona lātou o mai lea. Ua whaatumu a lātou wa uma e lua. Ua tāli ngoto ai. Ua iloa Simona Peteru. Ona whapa ure o ia i tu le vai o Yesu. Ua whapea mai. Leli ie. I nā maliu ese atu ia oe i a te au. Awa o au. O le tangata ang sala. Awa ua ofo o ia a toa ma i lātou umasa i a te ia. Awa o le awia. Ua lātou maua. Ona whapea fo i leo Iakopo ma Ioane. O atali o se pitaio. O i lātou wa whaiwhaiva whaatasi ma Simona. Ona whetalai atu leo Yesu i a Simona. Awa te whewhe. E a matai nei ona pō. Ona e maua tangata. Ua tūtalo lātou waa. Ona lātou tuu ai lea o mea uma. Ai muri atu i a te ia.
Manuia mai I le tua I le whaitawina o ana awhionga Paia. O le launga I le suafa manu malo o le tua o le tamā. O le atua le alo. O le atua le angang sa. O le matua. Vala a wina. O le fasi whai upo le vaenga I whae whapea. I nā tu atu ia I le loto. O le nei vai aso. Tatou te sue ai o le ale winga o le muli I a Yesu. Ma le tari tonu ma mauti noa. E ma whai o na tatou o atu I le mauti noa. O whaiva o Kalileia. Na lātou whao ngā ina upenga I fōlinga masani. O ni longo e iai o ni fua mamafa. I ona au tafa. O na nafo lea whātafa o le upenga. Ma ona wha mamafa e mā ngatu ai I le taele o le vai. Ma mau ia. Pei o le upu a le atua I le tala le lei. E lafo atu I le taele o le loto o le tangata. Ma mau I lona loto le upu o le olatanga. O lo iai I le atua. Mana mafuta ma I tātou mai I le taimi mua. Tātou te lei loa ina o ia. I le whaitau o le nei aso. Ua whailoa I Yesu manisi o tangata. Whai ngā ruenga. A o whangota sami. Ia lātou ngā ruenga pisinisi pei o na māsani ai. Sa whautua ina e Yesu lo lātou tau mawhai. E whangota se awala fau. Malafo I le vai lo loto. O whalongo si mona Peteru. Manisi o tautai o le vai I le whetalainga Yesu. Malana whautuanga. Malafo ai le upenga o le usi usta. Moiloa e Simona. O lo ngā lue le tua. O lo o whetalai pe lava le tua. Mai I mea umafo I lava. I le nei o langa. O le upo moni. Ua li liu e Yesu le masani mai I le natura. O le vai e avea mata o le faa moe fau. Ua faa ria e foi e le siri ese o le li. Ai o le amatanga o le wala awina. O na so. E pei o oe mau I le nei tai au. Fato ese ma faa maulalo Simona. Ma ana uo I le vai. Ai mau ai e le avanoa e Yesu e tā pena ai o na so. Mo le ngā luenga fau. Whangota mo tangata. Tutu watu le upenga I le loloto. O le wha ilonga o le taula o le wha moe. Ma le wha vae I le tua. Wana o ia e saunia. Ma pae lunga le lei. O lo wola atia. Na te le tu la fwa I le ngaruenga. Ai whatasi mai pea Yesu I le ngaruenga. Tu sa lava pe le va aia o ia. Ai whatasi mai pe lava I le anganga. Ioi, o a tātou whaiva matiute. E ese umalava. Wa wala awinai I tātou e le tua. I lea I tu, ma lea I tu. E alau matafa ioi. Wa na o lea tua lava e mawhai o le mafuta atu I ate oi. Ona o le whengainga e o si ai oe ma le tua. E te lua sāva vali whātasi ai. Wala au mai le tua I a te tātou. Matiute ua tu ina mai mo le malo. Whalau te leina lo tātou tu mai ma le angawaa. Whai ni whautuanga e winga I se awala fau e ngā lulu e ai. Ma tau tai ina isi.
Ma whaamarosia I tātou I le loto so'otanga. O le lofa ma le whautuaina. Ma le atua, ma le tasi I le tasi. I le manina umai fo'i o wholaunga. Pe a tātou wa ai I le nei wa yasu. E lo ilo tātou whātua I mea e tutupu I le natura. Malo tātou si o si o manga. So se tau tai lava o le ngā tai whalu. E lua foi e tā pena iai o rona waa. A ngau le tas. Ai whaalango lango ma whaa moi moi I le tas. Le au so o na whiriwhilia e Yesu. O I la tau sa whatau taia le sao o le tala le lei. I whai ngā mea I tai. I so se tu ainga lava o aso ma vai aso ma le vai tau aso uma. Sa valia le vau. Le vevela o le la. Sautia I le susu tai au. Pongia ma mo I ala. Ona o le tali I le vala. O so o nei sa eli mai I le taele o le pala pala. O lo la tau mana o mia o le ola tanga. A ua sila fia e Yesu. Nisi ne yo ia. E matautia fo I lo la tau malolosi. I le taimina lafo e Yesu o lana upenga. Ma mauai o I la tau. Sa moa malo faiva. Mo le nei vai aso au iai le tua e wha tonu whalawina o le wha moi moi. Ta pena lo whaiva I le Manuia. Nofo te talo. A masae fo I lo penga I le whaiva. Ia e teu mo wha mama, ma sui a wā tai au. E wha pe nā le tangata wha atua tua. A le ta pena le lei mo a tai au. E asa le whaiva. Ai ale lei ona ta pena. E mau le whaiva. Ua whao ngā e Yesu o ala tau tā leni le natura. Pe o oe mau I le so. E ao. Ma whata o tuai le whaavae o le tala le lei. E pe o oe I le tai o nei. E whao ngā ina lau tā leni e Yesu. E whai ma waa tau mamoli o le tala o le lofa. Ona e ave leo le vi inga I le tua. Ona e vave lea le whawhitai I le tua. Aua e te whai whaianga. O Yesu na Manuia I le whaiva. O Simona Peteru mai lato. Ao e whangota sa moa I le nei taimi. Po tā pena fo I lau sa valinga. O le nganga moni lava. E Manuia fo I lau whainga whaiva. Ono lo whaatasi atu le tua I a te oe. Called. This week, we explore what it means to follow Jesus and the confidence we can have going into the unknown. God is there and has been with us and for us from before we even aware of God's presence. In today's message, Jesus meets some workers as they go about their business of fishing daily. Fishermen of the Sea of Galilee use nets, often barrel-shaped, ones with lead weights around the edges. Today we are fisher of men. Our net is the Bible, the Word of God. A net will be thrown flat onto the water, and the lead weights will cause to sink around the fish.
But the word of God is a straightforward and spirit-driven. Then the fishermen were pulled on the cord, drawing the nets around the fish. They carefully put the net so what they catch may not escape. Sometimes when you toss the nets, you catch so many fish. But some fish are so strong, they can rip the net apart and escape from your catch. Jesus suggests they might try to fishing in a new way, going out in the daytime and casting into the deeper water. That's how deep the world is today. Many people knowing that God is going after them because He loved them. Listen to Jesus and following His suggestions. And the other fishermen suddenly find their work transformed, and with the help of their colleagues, they land a huge catch. Simon Peter was awestruck at this miracle, and his first response was to realize his own insignificance in comparison to this man's greatness. Peter knew that Jesus had healed the sick and driven out demons. But he was amazed that Jesus cared for this day-to-day routine and understood his needs. God is interested not only in saving us, but also in helping us in our daily activities. Simon recognizes that God is at work, and He is both sacred and holy. Jesus calls the fishermen, drop everything and follow me. God calls us, commissions us to work for the kingdom. Our skills and abilities comes from the Lord. Make suggestions about new ways of working and serving others, and encourage us into a deeper relationship of love and trust with God and with one another. It's not all plain sailing as we see this week. The faithful disciples needs to grow in confidence, courage, honesty, humility, and above all, love. So what is our message today? The conclusion is this: God has two requirements for coming to Him like Peter. We must recognize our own sinfulness. Then, like this fisherman, we must realize that we can't save ourselves. Also, we cannot fish for ourselves. If we know that Jesus is the only way, who can help us? The answer is in Christ Himself. I hope today that you open up your hearts to this message and invite Jesus. Make Him Lord and Savior of your life. May God Himself, the God of peace, sanctify you through and through. May your whole body, soul, and spirit be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. The one who calls you is faithful, and He will do it. May God bless you all. In Jesus' name, amen.
Tatou vivi atu i le atua i le pese ua Sauniga. Ia.
E manatu sa mo o le o tātou taunu mai i le whai ungor tātou Tapua'i inga o le nei aso sa. Mune atu na ngang whaatai kele sa mo i lau Tapua'i inga sa tātou Tapua'i whaatasi. Ia, po i lau tātou na amata mai le amatanga. Lea ua tiro atu ua 5 suma le 2 minute ma le 3 suma le tasi se kone o tātou Tapua'i inga o le nei. Ia saro no winga ili Atua se tūla o le tātou Tapua'i inga. Mune atu na ngang whaatai, ioe o aso mafua nisi vaenga o le lalolangi. O le aftoa aso sa ia Amerika ma na territory, ia manisi fo i o vaenga o le lalolangi. O le afatoa atu vae mai i le aso Paia o lo tātou matai. Vea ilu leo e whai ma fonga tau mori o le sunga le taitai. Sunga le whai au, ia Lilo Samuelu matawheo, ia mare malurni e kare sia marana me whainga ruenga o le tio whaasala lau. Mātou te whaataro whatua ia te oi le nei aso sā. O amatanga fu ia o mātou ngā ruenga whaata o tō le vai aso. Ia e amatalawa i Sauniga Lotu e pe o na masani ai. Ia aso sā taitasi e kare sia uma o Samoa iso se tafori nei ke lope. Mele mo le tuerenga whaatai Samoa i le whai o na awai mai tātou te Tapua'i whaatasi. Ia mo le tuerenga whaatai lau sunga i ni whai au. Ia e tusa o le tapena, o le soifua tapena, soifua saili, a fionga le atua le whaingofia ia mea, whaafitai ia i le anganga, e fesili i le atua, ia awa lava se sao mo i tātou uma. E le mwhaifoi o na tua i lalo le anganga whaafitai i fioanga ma au whaipese, o lo mwhai o no matu whaangaina o latu si ufafonga, ma o latu whaiva alo filima e ala i a latu recording so vi inga o le atua. Ia o lo matu whaangai na pēr le ne amata lotu mai a le Kalesia i Hutt Valley i New Zealand. Pese amatai, ia matu whaangai na fo i le pese tātou i lo tātou atua. Ia o le pese, o le au whai pese mai Minto PIC Choir. Ia pi o le nā o te wawa iai. Ia ma le pese tari te talo, ia mai le fionga le, mai le kari, le au pese le kari sia e whaka asa, mai le fionga uli. Ia e whapea fo i no matu whangaina, ia le pese fo i na o lo alofa i sili la valea, ia mai le kari sia, mai le fionga e whaka asa, ia o le fionga pango pango Amerika Samoa. Ia whapea na fo i o no matu whangaina, ia vivi inga pi on pena ina al kolisi marua fou, ia il pese Yesu o lo tō vine. Ia, ma le fueranga whaftai, i le kolisi whawhaife au i malua, ma le pese o lo matu whaangai na pea. Ia o le whai ui ai tū mau mai oe e whaangai ai ia. Le matu purkala me ia su taitasi, ia su sa taitasi o le masina. Mori nei la vaso, ia mātou te moli atu nga whaafitai Samoa. Manuia tele, ia le tapena atu i whiau mga ruanga masani o le nāwai aso o whaamarumaru mai soifua. Mai Manuia. Tātou whai ui le talo. Leo wa tā pena le mātou whai ngā whaiva ta mā. Ai mātou te whātang sia lau whio. A whio mai oe te whaakapitene ina le mātou nei fōlaunga i le vasa. E ama le lau ele ele. Le tualo mātou tamā. Whai mai ate i mātou le marosi. Ina ia tasia i mātou i le lofa. I le tasi, i le tasi. Ia manuia o whai ngā whaiva lau whanau malonu. Malau e Kalesia i le nei aso. Ono o Yesu Keriso. Lo mātou wali i whaola. Amen.